Mitolon do Romi Amial， 祈祷每一天。Mitengir go kawas do Dolon nomita， 上主聆听我们的祈祷。Saligaka mapulung， 平安。Malatzai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡法鲁沙包古之方萨卡法鲁阿杜谢尔suar sa sualan ako kamu o raranikai ko kawas a patatlo zangraan nikaurira anu miriao a taini kuya wawa no tamtao i maaraw ningra hakia ko mitiaray jingraan itini ihkar han ni yes saan。路加福音第18章第8节说：“我告诉你们，他一定尽快为他们伸冤。可是人子来临的时候，他能在世上找到这样的信心吗？” Saligakaaw talazua zaikafana kita masamaan ko bilahji no kawas do dolon nomita nikaurira pasoolin kita iraay aja ko patunekan no kawas a tuki atau rumiat a mitlemak saka o ciputzai ko nika sarujor no falujo ita a mitolon do kawas。虽然我们不知道上帝要如何成就我们在祷告中所祈求的事情，但我们确信上帝有自己所定的日子和时间，因此我们专注向主祈祷是值得的。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao o mitengilay do dolon no tamlaw a kawas kiso saka patanagtagan ko pasoolin no falujo ako yo misaijer kako a mitolon i mararil a misiker i tisonan ko orib ako a pakalayap do katufahay a mikumi no miso。 主啊，你是聆听祷告的上帝，求你坚固我的信心。当我全心向你祷告时，我的生命就时时与你连结，领受你丰盛的恩典。Pakai ni i tatamaan nay ang nganganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kiso。 愿上帝祝福你，平安。